ඔයාලා හෙඩ්සෙට් ගහගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හෙඩ්සෙට් එකේ ශබ්දය Ada guys itu pun ada orang asli yang emang asli jadi tanda berat sama simpan itu ini patah ada kan hello saat terus tinggal guys berarti mana ini jalur terus lekan ini ada tinggal karena ini dari ini hari dan karena ini jamak sama ini dan aja dapat pas ini mama guys deh hasil ganti non oke guys labai hari ini apa ini arke kepar bang ini habitat tenan apa ini di bawah aduh udah bayar itu baik iya benar jauh tiran obu eventen bel abu ada apa eventen dia orang dia satu kontaknya mau itu padahal mungkin ada task ya juga main aing lawet gitu ada ini adalah pelat aulat nasi mai cedera terang tidak ada mau bantu pak deh balu bete baru अभी बहुत तक इधर दिल पाटे का था अभी तो बहुत देने के बाद guys भी नो मंग वगैरह से ये टास्क 3 मिनट करने का है बिना 1 मिनट अन्य भी जरा दन वाला ayo 1 menit guys Among Us करने एक pertama kali tipe guna Among Us Among Us ini mau buat tak kanun posisi di better aja ambil itu pamor balang hari ya itu pasti anu hari itu gua banget ඔන්න වරනවා guys මම කියන්න අතර වීඩියෝ එකේ ගෙන්නම් එහෙනම් like කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයාර් දාලා දින්න ඒක අතරේ ගෙන්නම්
සුබ දවසක්. Promise you you'll catch me.